Umunthe nende maitwa ise myatiani okundu kwikivathukani okulilikanala alamatiwe ni thayu na angi maume ya maandamano ma mwaka ni wa 2024 makuliana na mutalatala wa ilovia wa mwaka usu maundu ma ukui na utandithia musiini wa mwingi ni maendelea utatene vala muuo wa kusiwa muthenyani uu atandithia maivingwa mabiasala mota mithenya ila ingi amwe ma athukumi ma matatu musiini uu wa mwingi ni mawetekana ni utalo munini wa ukui weyumilie isesoni kana isesene sia ukui ngali musiini uu wa mwingi siiteisye savali sia kuthi kuasata kuma mwingi kuthi musiini wa Ilovi na Mombasa vandu vake ukuisioni sia nduani. Hosea Kimanzi. Uvathukanu na izio mbingi vanzi ya Kenya ila ziatwezya miatianio vahamusini wa mwingi maundu ma ukui na utandithia ni maendeleo tatene kumana na kwithwa amwika matana atwezya miatianio athukumi ma ngali sia ukui maiwetakana utalo munini wa kuaniwa wa kuziwa izezeni sia ukui mailazimika kukua kuthi izioni sia nduani kumana na wia wa wazi wa maandamano mataunini manene. So kui na andu mengi nundu moka mocoka misiini nundu ni mokia kwambata town azuo mwingi kui na maandamano indi kuthe na maandamano we andui igweneza nundu ila maandamano mawethe andu mingine magia kuthio zawadi angila kutamwakio vingo kula kwa kumi maundu maende au mende hata tena ukwe na maandamano na kuthe na kwe na maandamano kwe kwa kutani jomo ila maandamano mawethe mauna mekala undu ene maandamano mategwe wethi yawe adwa undu igojwa no ndo kwe maandamano we alozu ahantu kujwa kutana mrele yawe yawe ende tio we omonyini wena ado komondo komate ohuyo vo atandithia mama uya kivathukanio maiwetakana maundu ma biasala menzi muno kwa kwithia utalo munini wa enenzi niwo ukwoneka musini uwa mwingi kumana na uya wa mwika kutwaisya miatianio muthenyani wa umunzi. Ni mwana biashara kuma ba mwingi sio tene mwana biashara na kuoneka muno kwithia ano meno ko no kama tukwangi kwithia sio ano ma expect ya kwithia maandamano kumingi na asikala ala me deploy kila bandu bonze ya andu moka maziogete moko na shughuli za metugeja rina kata rina akumaneza ndo tukomama tukwangi nitesangwa tondo sio kweile soko ndinzio kwina customer kwikile chokiliano tukia lakini ukwetha customer sikwo totally hakuna customer. Uyo vo namo amwiga maiwetakana kitumi kinene cha kulia kutwaisya maandamano ni wia wa wanangiko wa mali na kuumiwa ni polisi maikulia serikali kunenga amwika uthasio wa miatianio pate polisi kulikilila na kutumia vinya mwingi kumomithya. Ila tutaneka maandamano imaanisha imwe twinawia nundu wa kila tuonete kikwikwa ni serikali hii ya Musumbe William Ruto unenda kumia uthuthi kula kwa serikali masingatie muno ndu ala mena maana na tamunota ivi na twikie ikuma siana ila sia umeye ilia tamoika netukwasya kana sindu isu dimbanu na tiyo solution ya kwethia andu maitu kana siana situ sio wayu ni baile to manzwa solution ingi nzio itonyo akutwa itonyo tethia kila mundu no kethia ilia tamoika netwanengo freedom ya kwiyelesya na kuweta mathina maitu ala twina nkola kwi serikali. Girivoti ya vilingu wa muvo kuma wa musini wa mwingi kiliombungeni cha mwingi katika undini ya Kitui Hosea Kimanzi.